ngasi BJP ki agenda manifesto of the election karamba agenda karamba manifesto the yaw ba point kya karamba fulfill taw ki ba amtang puthoro ai MLA oi to bige akhoi ki party sita maran thai jalaga makhoi ki party afaba saba adigumba blind game politics sugumba digression taw no lay popular government ama leiraga oidaba mayam ama hajinba adagi opposition pick na leijaba akhoi MLA manga khak leijanbada case panjanba adagi tongan ba charge mayam ama tawba. A little knowledge is a dangerous thing. Khangdana wangang bibadi being the leader of the political party without having any ideas. Adu gumba mayam jingsi ai ding anghan ning de par khang ga ngang biu laiba ga se manghan mana moina manghan badu ga congress ta charge tawwa laiba ki administration heitraga adagi hai sing badu gi skill leitraga ngasai gi congress na sarkar leitabasta tainaba mafam kudimakta state kudimakta union territory kudimakta ed leiba central gi agency mayam singsi gi mamang da protest sama AICC na tawi state kudimakta madugi matung nongni leiraga BJP Manipur Pradesh na अखोई की चार्ज तौर स्टेटमेंट थोले मधु अखोना मधु स्टेटमेंट दो BJP सिटी मैम अखोई खंगे असिदी अखोई की लाइरबगी खंदबा अमसुंग प्रजा की खंदबा इशू मैम जिंगसी खंदबा अदुगा मखोई खरा खके खलगा होजी मैम दा अखोई की अनफेयर मीन्स मैम मसिन रेगा लेबाक ngakwa ngasi mak manipur da oiriba fibam masi hoji makoida thambal sanglen da hairakhibado masi politically makoida BJP na अखोई कांग्रेस पार्टी अमसुंग अखोई ED enforcement directorate na piriba charge sheet tawriba मैम सिंग मरी लेना अखोदा अमुक मसी अरानबा नि अखोइना ED की ममांगदा प्रोटेस्ट तौरिबसी कोर्ट ता लेना तवी अदगी सुप्रीम कोर्ट ता लैबा केस नि हाइबना चिंबा अखोइगी बेसिस लेतबा सुप्रीम कोर्ट ता सु लेतबा वाफम मयाम अमा हाइरक पाइबा तारे अदुना मेबी अखोइगी आइना होबदा ऑनरेबल MLA लमलाई एसी अमदी BJP की लीडर्स खरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ता उबदु ते यावबो उई हौजी हाइरिबा अखोइगी मैडम सोनिया गांधी जी अमसुंग अखोइगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी दा चार्जशीट तौरपसे मसीदी यूमफम यावदबा अदुगा अखोइगी पार्टी की लीडर सिंगदा पार्टी से किहनबा पार्टी की एक्टिविटी तौहनदबा ऑपोजिशन पार्टी की मयाम सिंग लेरिबा मयाम अखोइगी कांग्रेस पार्टी अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सिंगदा थ्रेटन तौबा अदुगा अखोइगी politics of vendetta asigumba mayam intimidation tawba ni haidana akhoi hairibas political parties sing ki halaga akhoi si activity tawhandaba democracy ki madugi wahan thok lehendaba mayam amai koi uri manipur da su akhoi uri basi mangai popular government ama leiraga oidaba mayam ama haijenba adagi opposition pick na leijaba akhoi MLA manga khak leijanbada case panjanba adagi tongan ba charge mayam ama tawba sarkar na BJP na laingakpa adagi laiba ga se mangan mana मोइन मांगन बदुगा कांग्रेस ता चार्ज तौबा लेबा की एडमिनिस्ट्रेशन हैत्रगा अदगी हाइसिंग बदुगी स्किल लेत्रगा ngसाई कांग्रेस न सरकार लेतबसता ताइनबा आइना लाक्चरिबु वाफम दि थंबाल संगलेन दगी थोलप स्टेटमेंट दो मदु युमफम जाउदबा प्रजादा लान हाइजब स्टेटमेंट अमनी कुदम दि सुप्रीम कोर्ट ता केस चथरी तांग कुन मंगा हाई करम तांग कु मंगा नो जु खंगदे अप्रैल की तांग कु मंगा र मे की कु मंगा र जु खंगदे सुप्रीम कोर्ट ता केस लेते देयर इज नो केस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट अदु सुप्रीम कोर्ट पल्ले ऑनरेबल MLA अमसुंग BJP की लीडर ना मधु सुले लेते यस अरान बयुमफम द बेस तौरगा ED ना चार्ज शीट तौरई हाइबदु मदि अखोइ खंगी मधुगी प्रोसीजर दो दुम चथरी अखोजु थेंगनगनी अखोइगी सिंगली द चेलिबा अखोइगी सिंगली सिदा अखोइगी ई चेलिबा मखै कांग्रेस पार्टी ना मधु फाइट तौगनी हाइबसे दिस इज आवर स्टैंड अदुगा सुप्रीम कोर्ट केस चथरी हाइबा देयर इज नो समन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो समन फ्रॉम द हाई कोर्ट such type of cases is no more nowhere nothing with the supreme court aduga supreme court ta leitaba case to supreme court ta tang kun manga da lei madugi verdict la aga akhoi gi ED charge sit tawrisi gi matang tho afam leigani aduna madu yaudringai da akhoi gi enforcement directorate ki mamang da protest tawi kholi haiba adudi khangdana haibasidi aidi yamna a little knowledge is a dangerous thing khangdana wangang bibadi being the MLA being the leader of the political party without having any ideas adu gumba mayam jingsi ai ding anghan ning de par khanga ngang biu hairiba akhoi leiriba BJP ki masigi tawreiba attempt masidi akhoi na khange sidi haijel laga minamba mayam jina hai ngasi India da 2014 dagi aduga state na 2017 dagi
BJP lengak lakpasida thabak kaya pini haikre adagi naha kaya semni haikre promise kaya legi ngasi BJP gi agenda manifesto of the election karamba agenda karamba manifesto the yaurba point kaya karamba fulfill tawkiba amtang puthoro ai MLA oiba tokbige so far not ngasi bokta BJP gi manifesto da yauriba mayam singdo fulfill amatang ngasi bok tawba ngamdri there is a leaves of lies in the manifesto of BJP. I was even kind of tribuni, Aduga, Miki, Sineshi, the land, Tauxanba, Taupa, it's a private company. It is not a public company. They should understand. BJP Thaman Sanglen, Manipur state, they should understand. BJP Amit Shah, Modi ji, they should understand. It is a private company. It's not a public undertaking company or public company. It is a private company. Aduga private company, miki atmosphere that thing jalaga disturb toraga nation si the lan lamjingi. Adana topa wapam asida to the point the laksarabada. It's a masi lamda masita thoiba laibak asida thoi particularly Manipur the thoiba issue mayam singse masi digression of the public attention akhoi praja gi tawgadaba thabak myam tawdaba is a vendetta type akhoi parties the maran thajalaga makhoi parties afaba saba adigumba blind game politics sugumba digression tawna lay ali subda D3 1D4 digression 1D4 diversion. Akhoi failures of the BJP. They are diverting the issues, the failures of everything, the failures to give jobs to the youth. They are diverting the issues. The issues of inflation, they are diverting the issue. It's a diversion. Diversion the issues of the failure. That diverting the leaves of failures of the BJP, both in the center and the state. And again, distortion. India ki freedom struggle, mayam, adagi adugumba leaders mayam sing. India, haujik ladiba Modi ji, Amit Shah pok tringai degi. India ki freedom struggle degi, akhoi ki National Herald, haiba. Freedom Adigumba struggle da asoba thodang lorakpa mayam no respect tawnariba ikai khumnariba skumba National Herald sibu ngasai masigi history when there is the history of India then there will be history of Congress when there is the history of Congress then there will be history of India asigumba aikoi the history of Congress is a history of India the history of India is a history of akoi Congress party masigi freedom struggle asina singbo mayam sigi distort tawnaba thugainaba mayam honarakpa mayam dugi adugi sar sitneba Congress and our leader Gandhi families Rahul ji Sonia Gandhi ji and Priyanka Gandhi Vadra so and so forth the families of Gandhi who brought our independence asuguma mayam sing disturb tawribasi distortion akoi history mayam Congress ki history mayam tawnaraba adigumba attack tuni maramaduna masigi D3 se this is their policies aduna masida blame tawriba state ki aina clarification ma tawjaningi se aran ba yumpham da praja da lan haijan binu ngan haibiriba Supreme Court case lai to Supreme Court case laite adagi court gi saman tawrok laite Rahul Gandhi ji Priyanka Gandhi Sonia Gandhi da saman laite any court amna saman laite court tang kun munga de hearing loiraga madugi poto lep kani akhona adugi protest tawningai darkar laite ga haibu that is wrong is totally wrong